سرهلدانا شورش بسر کردایت یا پارتی دموکراتی کردستان و بسر پرشتیا باب روحی مالا مصطفى بارزانی لیازده ایلول سال 1961 که ورچرخانه که گرنگ و سرتاسری بو جبو گل کرد و کردستانه شورش ایلول پیام کام میجویی بو جبو بدز بینانا هیوی و امیدن گل کردستانه پیخمت گهشتنا گشت مافوین نتویی و نشتیمانی شورش ایلولا مازن دسر دمکی هستیار دا سر خو حل دا هر وقت پیتویا کام میجویی بو جبو گل کرد برانبر ویستا موزورداریا لیت هاتا کرن جلای زنجیر رژیم عراقه و شورش ایلوله شورشک بود قناغه که وسط هاته هبونه کدگل همی قناغین دین جیانه دا یا جدا بو چونکه توان سالان دا سرنشیوی و افرازی و سالین سخت و دجوار بون ملت کرد دا تجیا هرج شر و دانستاندن و گنگشا و ململانه سیاسی و جگداری بگیره حتی پلانین دو قولی جلای ولاتین جیران بتهاتنه دارشتن بله شورش ایلوله وکی بریس یکی بو دجمن نشیا لبر راوستید و جریسکاوی گش بو و پرانیا دورین کردستان بخوه گرتن شورش ایلوله بسر کردایت یا مالا مصطفى بارزانی گشه کر چونکی باب روحی سر کرده خودان حیبت بو و پتر جنیف ساده لسر آست نافخوی و جیهانی و نیف دولتی خبات کرد پیخمت بدز و اینانا هیوی و امیدن گل کردستانه هر واسا نشاندانا و زورداریال گل کردستانه تیتا کرن بو والاتین زلحیس لوی دمی زنجیر خباتا چکداری و سیاسی و دیپلماسی دو قناغین جدا جدا دا بردوامی پیهات دان و یا به دست کفت و آرمانز جین نبویه هر وقت لسال 1907 دم اوتونومی دای کردستان لدیف بیان نامه 11 آدار یا همان سال و را پرینین سال 1991 و چندین دست کفتین دی و ازمونین و ربازت بردوام بون حتی افروجی کاروان و خبات بویه یا باب روحی برپا کری و هم بزانست و زانین ادبوار اکادمی دا بردوامی دینوی کاروانی یکو افرو با آرامی و سایه پیشمرگه قارمان دناف گل و ولات خدا دجین اوجیوی چندت گهینید که هر دیگل هبونا چریسکا خباته ام خودان هزکا جرگ و چافناترز بوینه و پیشمرگین ما مینا بابو برا بوینه جبو پیدا کرنا سقمگیری و پاراستنا گیانه ما سرکفت راشید راگهاندنا زانکویا پولیتکنیکی یادهوک پشتی پارتی دموکراتی کردستان وک حزب باور پیکری و یاسای جلای عبدالکریم قاسم و هاتی هلوشاندن و سروک وزیر عراقی بره عبدالکریم قاسم جسوز و پیمان خو لیوه بوی درباره پیدان مافین گل کرد در عراق کا فدرال دا کرد نجار بون دست بخباتا نهینی و سیاسی و جگداری بکن حل کرنا خطیره شورش ایلول بسر پرشتیا مالا مصطفى بارزانی لیازده ایلول سال 1961 هات راگهاندن سالی دا لگل عبدالکریم و غیر عبدالکریم جیانی بشیوی پیشو زور زحمتت و سخت خباتا سردم شورش ایلول هنتیاب ساناهی نبو و گلکیاب زحمت بو چونکی دنیا دو جمسر بو لجمسره کی هزا لشکر امریکا و لجمسره دی هزا ایکتیا سوویتی بو بله شورش ایلول اتوی دمیدا شورش کا مازن هاتا ناف کرن گلک پینچو شورش ایلول وکی پیلکا دریای جخانقین دست بکر حتی گشتیا زاخو و کردستان همی بخوه گرد و ملت کرد گلک تهینی و شورشه بو و آماده قربانی دانه بون پیخمت بدز و اینانا مافین خو
و روژ بۆ ڕۆژێ باوەریە خەڵکی بە بارزانی و شۆڕەشە ئەیلولێ مەزنتر لێ هات و یەکەم بەرهەمێ شۆڕەشە ئەیلولێ گوتمێژوێدا هات بیتە تۆمارکردن ڕێکەفتنەما 11 ئادارە ساڵە 1970 بوو دەمێ کوردان مافێ ئۆتۆنۆمی وەرگرتی و گەنگەشە و ڕاپەرینên ساڵە 1991 ژی هەرچی دەستکەفتێن vê ڕێکەفتنامێ بوون بەری سەرهەڵدانە شۆڕەشێ کوردان چ مافên نەتەوەی نەبوون نەتشیان bi zimanê Kurdî bixwînin û herwesa netşiyan şanaziyê binasnameya xuya Kurdî bibin belê piştî bi destverînana van mafan Iraq peşîman bû bi bawerî pêkirina wan mafên Kurdan bi dest xweveyînayn û piştî damezrandina sîstemê komarî heta sala 1970 rêkeftinama Kurdan digel Bexda hatiye îmzakirin. Beyana 11 Azarê wextê ku hatiye îmzakirin Mele Mustefay îmza kir bi niyeteka pakêş û Peywendiyên doqoliyên Iraqê û Îranê û rêkeftinama Cezayîr li 6 1975 meznahiya şoreşa Eylûlê diyar kir. Demê desalata Iraqê bitinê neşiyayê şoreşa Eylûlê ji nav bibet û du mahiyê bi xebata rizgarî xwaza Kurdan bihênît ku Kurd negihine maf û destkeftên xwe. Hîviyên Kurdan ji demekî bû demekê dîn nerawestiyan û demê nûke de Mesûd Barzanî kurê mala Mustefa Barzaniyê nemir dirêje pêderê xebata rêbaza babê xwe ye ji bo bidestveînana mafên gelê Kurd. Ku çendîn bizavkirîn ji bo pêkvejiyanê û fireneteweyî û ayîn di Kurdistaneka aram û seqemgîr da. û ev xebat û bizave hemî wê çendê digehînin heta li wê roja Kurdistan di bilindtirîn gopîtka serfiraziyê da serbexweyiya xwe werdigirît. Serkeft Reşîd, ragihandina Zankoa Polîteknîkiya Duhok. Slavî gelmî dilî pir humêdî met pêşkeş Pılingî her dî wilat ey hevalî pêşmerge Slavî gelmî dilî pir humêdî met pêşkeş Pılingî her dî wilat ey hevalî pêşmerge Li dewrî dest û tüfeng digerin Ke rojî xebat li astî helmetî tîjek çinagirê berge Li dewrî dest û tüfengê digerin Ke rojî xebat li astî helmetî tîjek çinagirê berge ئەوێستە تۆی لە شەوی تار مۆمی هەڵگیرسا و لە نێو دڵی شەوە زەنگە وەکو گڕێک راسا و ئەوێستە تۆی لە شەوی تار مۆمی هەڵگیرسا و لە نێو دڵی شەوە زەنگە وەکو گڕێک راسا و Slavî gelmî dilî pir humêdî met pêşkeş Pılingî her dî wilat ey hevalî pêşmerge Slavî gelmî dilî pir humêdî met pêşkeş Pılingî her dî wilat ey hevalî pêşmerge Li dewrî dest û tüfeng digerin Ke rojî xebat li